Masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Si Kangay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti pa nagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbagak. Trabaho ti in-into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanag? Wenangam, apay, awan plano yung amaadaan ni ti anak. No da kami adda. Inam ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo't. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay grabe mo't daytan. Nalabos mo't ta inam nga anak. No da kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaang, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano baknang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno adda pang biag tayo kadagiti anak tayo, Dalya. Basta, parparigatam kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaang ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Inam ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang isuda mo? Datangay, manuti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaang, dinapatag adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga Rud Awan pay laang mo. Adda kumantap no adaw awirenta. Wan nga Rud ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor. Tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kat no ado ti anak mo, ibagadaan na usum ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta. Tata. Oh, apay Dalya. Kayat sang sangitam ngay may dito balay. Adda diferensyak, tata. Ha? Diferensyam nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo mag. Adda diferensyak sa anak ka makaanak. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit amo di asawam, ti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yung ibagbagay iti sabali sa anak makaanak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga ron maadaan iti anak Sayang. Wan nga Rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawam nga Madanaganak nga Rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mo't matagtaga rin. Kanayon akasla naunag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Naklaat la siguro. Di na siguro namnamain, tikas di amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang, talaga akayat na kumanti maadaan iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot, kat adamot gayam diferensyak, tatang. Rudy lakay, manipod na amuam asyak ti adda diferensya na. Saan kamutin ang matagtagari? Di ka unay makisasa o kanya kun. Apa yan ngay? Naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak Dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampunta lakay. Ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paikit din Kat ayos laang kada ta. Saan? Wan, narigat gayam.
Ala, maturog tan. Rabin. Dalia, kasangay dyan anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ah? Ay katun Anyat partyan nyo aya. May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang, kasta ti maparte. Dua nga min ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali man ang abindisyon daytoy. Ah? Ay grabe mat. Pagsasarunwam mat ti anak mo, Veron. Makatawan payla ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Surwan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagita nga anak yo. Amangan no paspasalidan to laang dito'y barangay tayo. Amangan no daytan to la agpapaanawa ti kukuin da. Ala, saan mo't Apa itulok mi nga rod mo't ayang agasawa? Saan mo't Dalia? Sapay la kumaa. Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti do nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasum. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? No may pasngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan min tumanen Anya? Ay nalabos kayo mo't Veron. Sobra mo't daytan. Na kayo ngay mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ay kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mo't nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi kat di pa'y Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax ti panunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang anda anak yo, Dalia. Saan nga rude na masapul, tagastos lang dayta. Ken ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda ti agan anak. Narabyan ka manin asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nag-overtime ak nagpasada. Ay, kasta aya. Maala, ingka nga rod manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod, bakit? Agpulis akong tamaturugak. Nabanuga ka nagbiyahe. Nagsapakan ngay may dito balay, anak kao. Wan, tanasa pa rimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwaran. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto ka nga raw dito masida. Nakaluto akaw dito napaoy. Wan, tatang. Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa launay ng trabaho ket awan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa'y. Awan inananan Wan nga rod. Itamot la akas di ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama ka anak. Kanayon mo't tinti pa nag-overtime na. Gimagat mo't tiniti kas taunay. Kaasi kayo may. Awan anak yaw. Sa nakas ni gayim mo aniviron, agsasaron na, nagiti anak na. Dayjay mo't babae. Mahilig. Mahilig asasawam man. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw dalaw unay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Di kagsasawi ti kasta. Nagasad dakit di taado nga anak ti may parparabor ka na kwada. Pagan anong taado nga anak. Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumilang dagita nga anak. Ang mga no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita.
Iso nga ado ti walwal nga ubeng, tabaybayan mo't ngamin, nagiti dadakkel da. Di da isuro anaimbag, nagiti anak da. Madlaw ma, da responsable ang naganak, da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Masikog ka manen, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manen. Iso nga rod adyak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay. Pangaganak tumanan ay tagkakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay day a babae. Kasla kagura na ti aganak iti ado. Ay permi ananang, uyawan na ah. Ibaga na agatul, kas kadaan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod kano kayat ti aganak. May mayat kano ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Ah? Saan mo't? Apay aya. Anya kumati pa kaburingak nga Nasyak, maburboring akon. Ah? Anyat pa kaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Ha? Tangay saan ka makaanak? Apay no mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Ah? Kat adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatang. Sige nga rol. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat nang ipaampun na iti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di maam-am mo na jay. Adayo ngamin ti lugar da dito eh. Kat, imbag man, takayat na nga ipaampun ti anak na. Well, ta makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan dagiti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na kunam. Apay, mano ti ipaampun na aya. Talo dagiti anak na nga ipaampun na kadata. Pasig alalaki. Anya? Nagadun. Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Iso na laang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangipaampun iti talo nga ubing. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na. Takaasi naman. Ada kami, Dalia, bakit? Tulungan nak amang isir na ka iti kagawaan na iti ampunan tanga ubeng. Ah? Manot taw-tawon dagita ngay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadwa. Kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumrak kami. Tulungan nak Dalia. Adda magayam ampun yun, Dalia. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Ah, kasta aya. Ginulpiyo matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi. Ah, Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? aganak kayo nga min, Dalia. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tay mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, di nakman isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maaddaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Diyak man amoy ti day babae nanang. Saan amaw-awatan ti bagbagana.
Husto, jay kunak ide anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wan siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Ngam, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat. Apay ngay akila at nagtibayo ak. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay, Dalia. Ibagam man tagpayso kanyak. Apay akarupam dagita talo nga ang punta. Nya ka matan. May talagayam ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kanakaklat ta na gitoy. Nya ka kadi. Ha? Apay nalipata makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubing. Apay, karupam ayadye kasinsin mo. Katuan. Adun to pa ti mangibagbaga akas kamla kano agkampal iti dadya akasinsin ko. Anya? Maturog ka din. Rabiin. At dapat trabahok no bigat. Dalia, ayan na giti ubing. At dada ijay silad na. Apay aya. No umay di kasinsin ko, di mo ito dagiti ubing, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wal nga ron, sublyan nan. Ngam jak uman nugot. Impampon nan, kalpasan na, sublyan na. Kunak man no saan akayat jay foreigner anubyo na dagiti anak na? Nagsina da kanon. Pinanawan nan ginobyo na, taagkabil ka no. Isa sublyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nakdalya. Di ta itulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runa kat babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot. Napatugan dagiti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy, kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo? Ha? Kwa? Wan, iso. Rudy! Erwar mo na kita nako. Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Itid mo nga minon dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwada. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kati Amada! Ngumdakdakal ti karbanga kanya da! Nababasit da pay! Anya jay kunan. Sikat ti ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y dagiti atat tao, Dalia. Awanan dagiti anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiya adayo ng itubing, Dalia. Amok ka napatugan ng itubing ken ka. Isa may kawa kamay. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangitak? No di ka ti panang lipot mo kanya. Ha? Aywan. Sorry nga yam no inlimod ko ti amin ken ka bakit. Pakawanan na ko ma. Apay anaramid mo ti kastoy Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laeng met ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyan tadinak man laimbat yan met iti anak. Inala na met amilidan. Dalia. Pakawanan na kumawain. Sapay kumatamawatan na ak. Di nakmat ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapol ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan na ka day. Diyak mo. Itatay panaw dandag iti anak mo.
Sigurado nga ulitam to pa'y tagsapul iti si Kukam. Ay, kwa, jak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan, dahil takat gapula ang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya? Si Kalata ti asawak. Maawatan nak kumamit. No kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang ag sinatan, Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalangan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngamsyak, diyak kabalan nga klonin na ita. Isong ag sinatalangan. No kasta, talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalia? Wan veron, tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ni asawak ije balay datatang ko. Anya? Kan adda na kaibaga kanyak. Nga adda kanon yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo mataagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo ang pumanaw. Isabay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti waya-waya na. Ay, naamwak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Wan peron, inlimod ko dayta. Ngam na amuan matlat iti tao. Ay, una yun, ti kasta nagtungtong palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga rod. Ay ayak unay ti bagik ita, veron. Panagriknak ket awan ka is-iskak a tao. Ala, di kagsao iti kasta Kandi mo ay ayan ti bagim. Taore kasta ti sitwasyon mo. Adalat tamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulatan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatagkan ka, Dalia. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayikan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, Feron. Kit sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanyak. Lipatamon dagita, Dalia. Hello, kabagis Rita. Hello, Manang Panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. At da dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abunan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. At da nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiarak. Antinak, armanak. No di ka ka... Ay na, katusang kansan. Ikit po naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Gan sana lapad, di kinabakat mo. Diyaw man bakbakat ka nga tayo nga sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Adda akong kabagis. Saan ko akadwa nilakay? Tanda isang sangbut na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mo, Junior. Nabarbartag ka man ngaminan. Naggapgapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamanga yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang arod ka tigawid.
Pangaasiman, Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan! Pumalawak! Saan ang gawid? Agpapalat ti ugali yo. Agkakarupa kayo. Iso pati ugali yo. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan, manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day diyay nga anak may. Ita tanausawan kan, Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam dya ikit mo, ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo, armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko hindi nabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartek ko daya. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasa nga armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Idyam nga minun ti panagin inom mo, anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tangarak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta ti ugalit no nabartekak. Aw-awatin dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan. Di da kami kaasyan kun ibainan. Agnakam kakumahan, anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo, anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso napintas ti panagbiag na. Saan agaputan na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan, tatang. Pinadas ko mo tinagsing-singpet iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo, anak ko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kinitatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan. Ngam kasapulan mi maangamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka, nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na ya. Awan Inom ter aramidan na. Baunan yung tumanin jay balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit. Ano sparring kami. I love you. Manang adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare.
agawit ka kay din, tanabarbartakan. Ung tanda kan tumanan iji balayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Naggalas di ugali da. Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Agbalinang matabak na. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sator. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsing pat ka ngaminan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Anan na masapol. Sa nabalay, tadama di kapsat ko mang taditi kurta katakwada. Ay, arak man kindi ba? Malangadora. Kurang ti ininom ko. Agawit ka kay din. Hangka nga lakuanan tanabarbartakan. Alamot kin si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. mat data nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa'y mat. Narasagid ka mo't malangadora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikan na eh. Ganyan mo. Lukas ta. Naginumanan dito istorbo, Adora. Ay, wen nga ro tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pa'y, nagsakit isipat na. Panuray na gijeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sipatan na no nabartak. Pinataltalan na pa kay DJ Maisa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat na gijeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasen siya iti anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagtamo lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang arod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag, ta di nakakulkulitan dito istormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na mo ti bagbagana. Uwan nga rod Natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pa'y. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana isa amayat kumano saan nga gininom. Nga manmano ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humayak agdigos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at da ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At da ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho.
Anya trabaho ngay? Ninja kambaw. Damagam tuken ko na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sa bali, si kalangin, tapno at damot pagsweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigut a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na iti abroad. Ah, isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kiti tagmaneho. Mapanugak ta ni. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ni, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Eh, kwa. Inuta ka, manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka wano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ah. Ikarigatak, manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutara. Inot mo ta nang. Kabaulam na ita anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngam mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka ah. Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jay na nang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni mana nga dura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat ah. Kasta ah. Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Ha? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Thank you nga ro da, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yan ti panagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartet di anak ta. Siguro, itatasaanan nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakas na ah. Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang dagiti kawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? At binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak pala ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pakikan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit ta pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagiti at tao. Sa nagabot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Un manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong.
Sarag kaputado ti kwartam git ko na mula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dahil di akin na inumak, mano. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Marong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awang pa'y ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmatay tasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanuman ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay rin day nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Tasaan daan ay ruam iti style na nabartek. Dayta nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalak yan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba ilam mo? Uray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanong kotse. nagkarduga. Anya mo dya kutsimmat. Rugak-rugak mat. Ganabay, lugan mo yamat ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka matumboy. Anay ko. Pingagkabil ko ay. Akadwa. Ikan naman iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Panyangay, di nakasarak ka iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa ko manong. Pati ti ulog at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartek ka. Basol mo. Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka no agdarum ka. Asikasunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Ganrumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Taisuda ti mga sikasukan ka. Toy, dati sa sweldom. Sige, mapana kon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Sige ngay. Balasang kakadipay, ading. Wan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat.
Iso asyak ti mang bambantay kini nanang ni dito ospital. Mabiit lang ha. Yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara ko dito ospital. Ket rumor kalata. Apay, di mo pa'y kabagilan ti bagimaya. Ha? Kabalagmat kit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, Manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inak pa'y padoktor dananan kan tatang. Agbiyahe kan to na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok di ta lugar. Anya? Kat pagawitak ngayon. Dito'y lugar tayo ah. Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabagilan tag biyahe ti atidog, Manong. Maulawak. Kat ikarigata ma. Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige, tane, adapay aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet. Manong Junior, sika nga eh. Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa'y naasikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti panangasikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Awan ka doon ngagbiyahe. Kasladyak pa'y kabagilan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito akpay. Aging gaan na imbagak tuo na yan. Dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit dagiti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo diti balayo kin ni nanang mo? Manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo Manong, itala amamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pala pan nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you, Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda kumapay ipudnukken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyok nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit tapay mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, Manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Iso panawunan. Tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matankan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Wan nanang. Uray simple la kasar. Tinapatag. Agbalin aligal ti panagden namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Wan nanang. Promise.
Nagnakma akong tinapasamak kanya. Jakon aginom. Kanjak kayat apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Lumabasak pa, Kareng. Ne, nagkapwam Danila. Nanganak ka kadimanan iti kasar. Saan? Si Kamot. Gaputan nakabistida ak nga nakakiti kasar. Saan mo't napanakla nagpakulot. Pakulot kala pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdry. Masapul nga mi nga agpurmaak iti husto, tanay. Pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin. Ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka kidi mo't akareng, tanay. Engineer di asawam. Agpurma ka mo Ay, kababain naglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam dagiti kukok na disinta kitaan takanayon ang mamanicure. Kanto kiday ko kitaam ni impatatok tanaing pis nga mintikiday ko. Ay na, awan asam ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok sipud pay idi. No idi ngam itabaliwa mo ti style mo takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amag. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Para! Papanam, Danila. Mga nakaiti kasar? Saan tata? Inala makitsinda. Nay, kunak no mga nakaiti kasar. Takasla pang first lady mo takawas mo. Ay, thank you. At tata Victor. Ay na, masapul mo. Ngamin analaing tayo nga agdala. Takababain mo na ibagada alus siyang tasawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan. At atidog abistinam no pagpalingkim laag. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, Kareng. Ay tata, elementary akan high school. Hindi kolehiyo nga ay. Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila, tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi, ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. Nagsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi adal. Kunak agpada kayo anak aturpos iti kolehiyo. Saan, tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Tata, ng pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la kanon ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laang, tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay ang napintas. Narigat ti agsasao, tata. Ngumad da istorya ti love life dakin nila kay na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangig ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na. Ala, awan imbagbagak tata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laang. Nagsweldo kan lakay. Inton bigat pa ya. Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko intun bigat. Mga malamaki di day jay. Sa paam nga rod ti agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay. Anyaman na kitang in-order mo na ya, Danila. Dagiti bado tayo kadagiti anak Nag-order kiti bado tayo tanay. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami intun Sabado. Masapul aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko akulor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagadwa-bado tayo dita. Ay na, usar tayo dagi jayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nuko na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papasken.
kababain no saan tayo nga agporma. Ipakita tayo mo't nga daan tayo Asan nga asi-asitibado tayo, tapno di da ibaga asinsinan tayo at tao. Oo na yan. Gastos la na ita. Anyan to man ti ibado mo nga eh. Agbistida ka man ti kasla bestida ti first lady. Kawan na, disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay! Ipakitak ma saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay! Danila, at Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko na nabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento numaya bulan. Kamay sa kanon nila kay mo kadagitalaan daan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, naapay, nilakay ko lang talaan daan ninong, nana. Siya ngay. Ha, ay, nijak mo na damagan nga agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangaraw. Wana, alangan mo ni Bert lang talaan da. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dakin kwa na ngay. Siyak ata siyak kangarod ti asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang ka. No sana siyak ti partner day ti asawak. Uri sana nga agninong ni Bert nana. Sika siguro, Danila. Bayam, ibagak to iya anak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan daan ninong kaninang da. Ne, sa bali man ti kolor tabuok mo Danila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kulor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko a pinakulayan. Ta inton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitem takiday mo. Kastoy kay di ti mayat atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit? Sama Nan, taplan sa agkayam ta ibado ta inton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manan, nagado anak kaduli na badbado. Na minsan lang inusar ta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Isa masapula sa bali manan abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan ano kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal okasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga rod ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamuttan. Wan, tani ado ti apros ko iti rupak kan bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yan, Danila. Dito'y tayo kanu nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wan, amok. Ngam ko na ngamin no iji sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kanu, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doon kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan. Takas tama nga mintibadong. Ni, apay, anyat problema dito'y badok, Danila. Nakamaong ka mo lang amin a pantalon kan naka t-shirt ka. Ay na, amumot akas to'y at talaga ti panagkaw-kaws ko. Awan hilig ko hagbistida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta tibadom. Kita anak man nagpintas to'y bistidak na yung. Un nga rod, kasla bistida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko. Kagat-gatang ko la di kalmanday ti sika. Tunay a silver day to'y. Aya, Di ka pa yung mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito yung bag ko. Kaya't mo ta lipstickan ka kareng. ay nasaanan. Ag-allergy ti bibig ko no ag-lipstick, hak, Danila. Nay, sa bali matalugan tinakaparada di tagarahi aw kareng. Saan mo't atay sigod alugan nyo na ita? Inla ko mintay sigud, tata. Nagaduma nga minti dadaol na.
Brand new samot day ta. Wan tata, ngam utang. Humble kalaunay ka rin. Ano niya nga utang? Jackpot siya. Amukaw ti style mo. Napakumbaba kalaunay nga men. Narigat mo't ngamin tagpalpalangguad, tata. Ta saan tayo mo't abak nang. Ay na, baknang kayo ka rin. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't tata? Saan man? Simple kailangan amin nga agasawa. Iso asaan na madlaw. Sana kasi ti daduma dita. Pirme ti palanggod da. Nga uray. Ay, Diyak kaya tagsaw balasang ka. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom. Ingkam makilamay. Last night mo gaya man di natin akay eskulaan may di high school. Kahit kastaman tibadom mon, nakabistida ka manan, iti kas labistida ti Cinderella. Man ano aya? Awang mo dakas na. Mapan kala makilamay ngam kasta tibadom. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko di story di kalman. Nangag mo nga. Awagan da kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang day ti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikodan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day chay. At damat punto da no daduma. Tauray simple lang okasyon ti papanam. Ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwak itinanggal ala short pan. Kas kada tumtumpa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga roda kas ti pagbadok. Saan Ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente. Hay, basta kasto ti trip ko nga ibado. Kastoy lang. Awanan ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabaho mi itaya. Maditi bagbagik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikrik-nak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano na nga maamlingkan ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapalkan kalakay. Makabakwarak pa eh. Kan maulawak. Iso! Adalaki din nga maamlingkan kalakay. Amangan no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbaga dagos. Apay ngayakas dya tinakita dakan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Jakmat ninamnama na ito eh. Apay ngayakas to eh. Kasano day tuyang ngay? Di saan ka na makatrabaho? Kasanon nga ti sweldom? Kasanon dagiti anak ta? Ay, ure ko man no, nag-retire kan, ngam samot. Agimbagak pa eh, bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala agnaedak pay lang arod dito'y balayo, anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang. Kasapulak at talaga ti tulong yu ita. Kanayo nak ngamin arumwarta ne, adu ti ilaklakad ko, para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami akwarta. Alang arod ay kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Ay, wen nga rod Diyak mo namnamahan ti kasto pagbanagan na. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak mi. Kumusta ti lakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naalak adagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno at daw sa rin nang agpaagas. Kat, anya ngay dagitagin at gatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, ta nakasale da magayam. Sayang mo't, sapay 3 days sale da laang. Anya ngay dagitagin at gatang mo. Badbadon samot. Nanang,
Naimbag nga ruta nakitak ti panagselda. Nanginadag ito no saan anak kasel. Ay na anak ko, igjampay laeng kumati aggat ang gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti una agatangen. Wen, adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay kadimadanagan. Kad nanganan ni Bert, pinakanyon. Wen, pinagtumar kumutan iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anap nag-itay anang ipadas si Jaymol. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Nakayumat kayam na nabebang. Kasti nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, isa din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rod nana. Awanin. Diyakon makatrabaho. Taim madumot ng tiyag agasak iti bagay. Ala, di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalag kalaan ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Agimbagak pa tani. Babasit pa dagiti anak may. Uwan Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Kwa, jak mo napupuutanan. Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Wen, takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumpurme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes ati agas ti asawam ti unaem apanunutan. Ay, kasano nga taday tuyen? Aburido ak. May stress ak. Nagkupas pa ito'y kiday kun. Unat pa ito'y kulot abuok kun. Sapi ada mga lala kanya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto'y ti sasaadan ti asawam. Ay, saan sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit na kay maamang kadwa ka ni Bert. Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga ruden ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagi jayon. Narigat mo't no idublik manon, kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka manan iti baro. Awan lang nga rod kwartayon. Nanang. Agpanunot ka man, Danila. Nukas ti aramid mo iti. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. Naimbag nga oras mo ka ring. Ni, Danila, si Kamat Gayam, sumra ka. Ay, agyamanak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano. Jak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan may iti kwartami. Saan mga roda makapensyon di asawak. Tamano malatawon na iti serbisyo. Adamot tayo na dumapimpensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Kwa, iso nga'y mayak ta. Umayak kumaumutang iti kwartayo no mabalin Ha? Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000 ano adda? Ala, anayo kun ajismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ay na, agyaman ako na'y karing. Ay na talaga abak nang kayon adot kwartayon. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak, jak pulos nagim impod.
Tano da kwartak idi, igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin, awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laang. May mayat gayam tagbalin a simple, ngam tinagarbo ka ring. Itala ang maamiris ko dayta. Depende matlaken ka dayta, Danila. Saan mo't adakas ti agbado iti nagarbo? Basta ammom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti ammo kat agnanayon nga da kwartami. Pasensyakan ka ring. Amok nga do tinaisaw-sawang ko ang makapasair iti kalabas. Iso asuri ka dagijay. Ala, lipate mo dayta, Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laang tayo nakalaan ti kwarta. Kanayon ti panagkuyog-yogan ni Celine Anobiam Piolo. Apay awan pa'y plano yung agkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problemahan ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Wen? Kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam, tatulagan tayon ti kasaryo. Kat na kayo papang? Na kayo ti agdesisyon iti dayta. Ta siyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, sa kasaritak to nga rod ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun ko na ni papang ko, ba? Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusan tang agkasar. Kat kwarta mi mo't ka da papang ti gastusan ta? Anak dakmot da papang? Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan ko maarumbang amang namnama kapayla ka dagiti dadakkel mo? Sana balay? Tenton matay da papangkan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumaron kami ni ti mabiit. Ibagam ton karagiti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya? Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Ammo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na ammo dar aramiden na. Way na, mabayag pa yan, matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mat? No di na kaya't yung trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no'y baga na tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. Ha? Ket kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin na magastos. O, nabalayan. Yak kaya't nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo, no, nakasapulan ang magatang, tamang tedak iti paggatang. Kakaisuna nga anak min ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalay sa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin na kabagyan nyo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan nyo. Ay saanen, abalayan. Da kaminton ti makaam mo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti, Piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo bakit.
Saan tayo apakaibabay na mabanglesan tayo? Unangam sayang. Ipabalkot tayo karagit tao ti masubra. Sana problema na ito. Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada piolo tapang rugyanda. Ay na, sa balin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta nakitudon ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit de, ta duwata amang yawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras yamin, kakabsar. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amatinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo kan Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya matikas di nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mat. Katuan atam no mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagijay. Katuan igatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamot. Wen tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, no aglibi. Aglibi kay bagbakamag. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao nagita bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo ken ni Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Wen nga rod nanang. Adu tinaibuleng tanabang lesemut nga minen. Apay nga na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Jaka mo akan ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak nang danya. Adut kwartada. Wen siguro ananang. Agduduma mga minti negosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kasla saan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang may style nala siguro mata. Sana bali a pangas. Tadama pagpangas na ako nada.
Nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, Papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait-itad yu kada kami. Kakaisuna nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, Papang. Nakasingsingpot ka nga, Ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, Papang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Piolo, may biibusan ti kwartata nga intad ni Papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni Papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Ket, anak dak nga rod. Patpat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak, isa di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yunan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano mga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalakan no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak nagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak taw. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? At dan asawam? Madamdamag si kuga kun. At dan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Ta amin na parikot, at da solusyon na, Eva. Aginggat at da ni Papang, saan ta mabisinan? Nakayo mo't gaya, Mamang. Sumar kayo Pasensya, tanay. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na, Mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasi ka ti lalaki. Awan nga roadmaster kan, Mamang. Amoy mo, sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho di basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo, sa anak na iruam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan Uray tadda ni Papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. No kasta ka akanayon. Aggunay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, Mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni Papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramidak, anak ko. Panangisakit mo ter aramidak. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. At dan pamilyam, sabali idi baro ka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y, Mamang. Napuyata nak ngamin ni dirabi Kastalata ka na yunan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadut di manugang yung. Ay, sapay nagkasar ka yawn. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Basol mo no apay akas jay anak ta Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakadamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taadan asawa na.
Kasano ang makasuro kat spoiled mat ngamin. Amumid, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrakan lang ay. Makatrabaho matlat tati tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo pagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas tati panagsasaum Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaom. Laglagi pem a naggapo ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan. Amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, uray siyak nga rod. Pasaray maulawak pa'y no duma. Inka agpa-check up Taros siyak, may amon ta check up tita. Mapukaw tumutla na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y mata. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol, ti kasapulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papang? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideng kalang kanyak, tekan ka dagos, piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin nga aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw iti kwarta papang. Ay nag-igata nga niti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, wait. Mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, si kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 tibiyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang nag iti dadakal ko. Kalat mo't ti kastya na pasama kadakwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang taditi kwarta ang piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Tinakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kun. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo
Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan. Awan matgayam titawid ka na kwa na. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa Nampiolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ah, Narigat na ito at trabaho. Sana ka nerwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Nala, anusam nga rod tagtrabaho takasta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulong aken ka para iti pagsayaatan ti pamilyata.